me shade any mono. A bofani trim. And then man pressure and buy. Any pressure. BP. And then it do draw a year no. Esa the pressure ba. It's sunny for that dream when you know. Hey, man, I didn't never go. I'm glad I'm a young grandana. I win. Then as I was also be seen so. And one of a yen say a toy in the moon say, hey, tsunami a fan dream, I don't know if I'm a rapture. And this I don't quite, you know. And this is here, you know, or we yeah. I fed or no, I can't credit in the copy, conferred by her castle. Mammy, when you go, this I wish I almost so cat. I want just saw. Nobody, so me and any social also a cry. So only shame for them when I call by and or kind impo, and also the okay waka. Mammy, Brenda Major. Until the band obeys me, the bonny action. No man, she said, Mamma, near band no more trouble. Okay. And Pepada, Niako Yeno. I was never too much to say, and I say, Mammy. Won't you mean what I ran to you while I call a what for my many. Ya be yan hwa mambre na ade no sa wole kra wo kwa sister onni piece o sire bia kra nso wan na e be yanim gwasesem akra no se bia me kan ona bu akodo no na bia wunti bo anya sa wale na nkwa maame okwa no mfa nchew ono mienu wo be cha yam so akopem se wiase mu mienu ba ko be free o ti no enye ti dia ye bia ye careful daddy as man of God no sha then ye betimi aye amaya yi sa ya reverse sa no mene sa we be den na etimi afiri ana se aye ade a aka forever bibi ani wa sofo be ya na se kromo hene be ya be ma bibia adedin oh nyama bebro wa be ya mo a se mo dwura awo dwura abofra no okay you know phenomenal and I feel so my ministry say I think say when na pata kwala oba Esther Pansu na odin kwa yasem sa when na pata kwala no bibisa eli bia mo ma min ne be pata kwala no yes na be ma ne de on fa ne ho tototo there be say ma min na akofa ba okay so I say okay obi kura be ga say bia o de obrim be ma na ni so na be ma no so kofa no but any na echi no be ma no so be san pa ba fra no cho okay so be patana na entity mo aba ana say we continue our relationship no be depending on me no abayu no filo how they will take it society nim ne amwe no okay at the end of the day no abusuan so be bem abusuan be taking a decision either say on be catch up say there be yem penema on first am usui em mabusui mu nti yem penema on wale ana okay mama ne de e be ya twa na so efre busua no okay but oba ne de e be ma abia be ma na wa ana se be ma no so mesa twe be ma no so aso because e bia na kon fa so no ada se mama ne biri na ni so ono anso no de na adwen ekoye ye o and the brewer now some trance now some konya memoir they will look at the spiritual and the physical effects that particular problem with okay into we share the physical side now no more share spiritual implications and the physical implications in the physical you know say was so twe bi na say me de ma be ma na e de be ma no it na the spiritual o me na abalo and I say the case na abeda sa ebusuan no mo no enu say be hwe ho adwuma ye de adi na yetimi a class a no mi no afi ho say the be ya be ma ebusuan na ni ma ye de ati because ebusuan no wa sutwe bia a mo de be ma maame no ena be ma no nso ni side no so mo nso wa sutwe mo de be ma be ma no e wo ne why because wa omo ina both sides ni na agu omo abusu ni maase okay omo both ni na until they are going to look at the best way as our problem will be solved but it will not be solved just on silver platter but punishment will be involved be boy be no ka okay e ka bo bebem thank you so much
Mama ni daddy me da ma sese mo baaye ene mafutu amodi amaye na che se saa de we yankasa enye ne tintin tete ma ne se enye o ye mother don practice edi musuo nso den ye dwura wo ye ndwura wo enjura the stigma there, the stigma will be there. Ewo ho ebusua no wagu ebusua oma ya de bia ye no ma ye nhwe ne nko a wo mu se ne ye kan mpata wo ho obetimi ana no Kristo asanse ne so watiem se wawie amaye enti watiem saboni obetu anu awrade de beche no obenya nkwaje nanso asasi so de ni fie saa no me no eda ho no ana saa kasa no ne manti nti yesre awofo ade bia ye no ma ye nhwe ima na nije ne nya sisi ya ni ji ye dwe ni je na ye benya na ho enye eno enchechire ye ne mo ye mbisa ye ho se memma mebusua me firi mu se me wagu na busua ni mase ma me no so egu ono so busua ni mase akra ne de onim hye ona akra ne de oye no edadwa nipa nyina anim se one chairman ne wo ho nti ye news saa na mo maami wo de ono opa no akobu atopa ba akode de maami wagu ho ani we atopa kronkron another the way atopa kronkron I say yes say that's enyum na efele say okrasini somewhere I say me kurai me ne menku so oni obi won tokwa eni ukrunku ose mepe once da obetua won say me ma remi da me ma remi so edi akwala ni de e be ga say ma no ifa ni ma me kokko na wo be ma no mo so ya say okay be ma me le kwase de pa na say be ma eni na yentimi eni na eche be update dia o si be ma no be kan ye no play ye itira me chese ade na kasa say bia na bibi wo ho there be enye say na bibi wo ho but not what develop interest papa enu kwanti me ma no ayisa ma so be develop interest will be one the little chance no benya no he will never lose apopo na to na say akoida be so ni mo ti bra so na de obeyi onim say ya da kro bi na bi eye na go be ma no so come according to story mommy men will always talk like this according to they will always talk like this according to sources no oba no be ma no come ma me no ho sa no ma me no story na ka o say be ma no come ma me no ho e na story na che say ma me no epie free ni dem no owia de pie ye enti be ma no wan ko fa no wo no no fie dem ye oba ni fie e na ye call so that time no se be ma na le call ye ni nyu bia no enye support na so mi na no ma je chairman uko wa fie wa develop uko ya asero so no fidie Medamas. That name of Medamas pastor. Mobile. Me ne apostle George Wonder to say ne me mama Lady Reverend Victoria ne chance ne ye de enkomo e ba ne ye brenti ye betwa so kakra na ne na otwe ne ye de beba so de chen kuri de bi akwentua me deliver makra.